Ngikubingelele-ke mthando wezemidlalo ngalesikhathi ngibingelele kuphi nakuphi la ubukele khona-ke mawukuthi-ke usuku lakho lokuqala ukuyona-ke le channel awenze kanje awulike ividiyo ebese-ke uyasubscribe kuyona-ke i-channel ungaphinde-ke uciphe notification bell ukuze uthole ama-notification uma kukhona-ke ividiyo esiyifakayo. Transfer rumors kwi-Betway Premiership udaba engikuphathele lona, udaba ongeke ulukholwe, udaba oluthusayo kumdlali-ke we-Kaizer Chiefs oyi-attacking midfielder laphayana-ke uMduduzi Shabalala osukwini-ke lo namhlanje uyatrenda-ke ey'nkundleni zokuxhumana emva kokuthi-ke delete konke okuphathelene-ke ne-Kaizer Chiefs ekhasini-ke lakhe laka-Instagram. Udaba-ke silitholayo mazama-ke uku-check-a deep kubikwa ukuthi-ke uMduduzi Shabalala angase ayojoyina ama-Brazilians iMamelodi Sundowns. Impela-ke lona daba esilitholayo lolu emthombeni wethu othembekile ukuthi-ke uMduduzi Shabalala engase egqoke ijezi leMamelodi Sundowns kule siziniekusiya kuyona. Believe it or not, uMduduzi Shabalala impela-ke kubikwa ukuthi-ke uya kuyona iMamelodi Sundowns. Iyona updates nje engiyiphethe-ke njengamanje. Like ivideo, subscribe kuyona-ke i-channel. Mina nawe ngizohlezi ngikhona la ngulethela-ke ama-transfer news kwi-Betway Premiership. Okwamanje-ke ividiyo yethu asibambe la, nisale kahle.